jalan memang parah kah. Oh, ka pemimpin di Kabupaten Birun. Dia bedah ya. Kajian ni kada no, jalan lagi Kubang. Tak mau bayar pajak. Ha? Yang ada dia. Ada dia. Kat. Oh, baik. Kali kat kena weh. Kena motor kau. Kau timang dah. Rusak parah, rusak. Ini lubang ya. Besar. Diam. Jalan alternatif. Tengkem. Mungkin maya. Tengkem mana? Kutap lang ya. Tak boleh lewat. Jalan rosak mas. Motor-motor je tak boleh lewat. Mobil rendah tak boleh lewat. Jalannya masih parah toh. Yo. Belum dibangun. Lagi proses. Pak Jokowi, tengok ini. Rakyat kamu kayak kuntilanak semua toh. Di Aceh. Kamu di Aceh. Aceh hujan, tambah macet lagi. Waduh, antri panjang toh. Wayo. Welcome to Padang. Ini je, pre dia belum. Langsung aspal.